sesekali yang pertama, sesekali nasabak de napasukui pakasiwian rifang Allah Ta'ala. Ini tergambar pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iriasengi Sya'ban. Ya, biasanya yang kelinga, apalagi ini malam takziah yang ketiga. Mulai kapan pura rampai neekia iro decengi iro rampe decengi ditujun atau mata poede nama gaga ifa kuling nasabak kami nang ifa kulingi kami nang manci pangaja ilo di mata poe. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iro sahabat Nabi tak Sya'ban tomatinulu mak berjama. Iya, ko mak berjama imat tentu umrunna. Jarang iro Sya'ban asale umrunna, selalu pada tempat yang sama, sehingga engkan yang kasih waktu urai Nabi ta masampaja subuh, Nabi ta kuhore masampaja wajib giling nita sahabat sambil berzikir naitai ondrona Sya'ban dia gaga Sya'ban sahabat lainnya mondroi, sehingga makutana Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dai sahabat tegi loka Sya'ban. Ternyata engka sahabat mampir berita maka da Sya'ban lisuri pamasena pang Allah Ta'ala mati kasih Sya'ban, sehingga Nabi tak pura masampajang pura masikri perintahnya sahabat maka dah sahabat tasilong ka falik tasilong ka luka bolana Sya'ban. Kita ingin bertakziah ya. Barangkai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bulan Sya'ban yemani nalatu Nabi si bawa sahabatna kira-kira mutama mandi waktu duha pura masa panjang Nabi tak pura masikri nalau di bulan Sya'ban yemani nalatu tamak mandi waktu duha kurang lebih macawe sejang nalalangnya Nabi tak bulan Sya'ban, padahal Sya'ban waktuna tuh di nengka ikia maka deki jaralad nasalai beri jamaah tulima beri jamaah sebab Nabi tak ternyata bulan Masya Allah kurang lebih macawe sejang yang lalangi. Jadi waktuna letu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam siruntu ibadana Sya'ban ya Rasulullah irawi sengi ya lakeku Sya'ban tau makasih berjamaahna tau makasih sifatna makasih ampe kedona ni kia magai wattuna sakaratul maut wattuna melok mate saman Nabi ta masa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih semarak saya melok apa kuling berasan lekupwa. Saya doakan semoga seninna yang kehadare yang ke bali berusaha lepu dengan semangat dan napodo ang kaki namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makuling apa imam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin
sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah ta'ziyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Munimai simata syukur dan regang karsisi arajanna pun Allah Ta'ala. Nasabak siaga ega napaknya mengiang kepurana warang yang mapamula tu akka na ajeta kedo na jarita ila na matatta allarin na darai rewatak kaleta paktenya mana itu Allah Ta'ala gitu. Bahkan nafasata masumut tama di nakana pisau paktenya mana tu Allah Ta'ala gitu. Poncok na ada paktenya mana Allah Ta'ala memiliki mana di nakana pisau namun sinampu muha. Jadi masalah sipato nareko ang katoki si mata syukur dan regang karisesena makoto farufaiman loni mai si mata masalawa dan niya mapasala masukku masri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampai Andre Gurutta Abu Ja'far dalam kitab Al-Barazanji, Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu wa na'imuha, na iya suruga wa na'imuha, naniya pagpenyamang angkay rilalan na kuritu sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Dipasadiyang yang iupok pahanapun nai tau si mata masalawa mapa baraka masri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ta'ziyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikatan rai al-birna sahibul bait, keluarga yang berduka, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ketabahan, kesabaran kepada keluarga almarhum Quran makundaku almarhum Asri Bangdi. Insyaallah tabirioloi wilori ati macam nota maneng angkaki baca surah Al-Fatihah tanyakan ni patat tepai apalan na baca Qur'an baca Fatihah ta lauri almarhum Asri ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Iya kan. Saya juga ucapkan selamat datang kepada Ustaz Yunus. Tiba-tiba semana saya turu pusatku kuitai beliau tu dah cetek. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nasa Andre Gurutta dua anu matana iola idi anak guru. Jadi anak-anak yang pertama Mandra Yolona Matuai, yang kedua mak bicara Yolona Gurue pada badan ni yang kai woloi mapukoi. Jamaah ta'ziyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon izin Ustaz. Jadi si teman-teman almarhum telah selangkah lebih maju dari kita.
nasaba makukui idi engka mofiki di alam dunia, almarhum telah pindah ke alam barzah. Alam ruh sama-sama telah kita lalui, alam rahim sama-sama kita telah lalui. Alam ruh ke alam rahim kita istilahkan hamil, ya. Alam rahim ke alam dunia kita istilahkan lahir. Alam dunia ke alam barzah kita istilahkan mati, yang pada hakikatnya berpindah alam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, engka saisana mafaham makada sitongan-tonganna dari beberapa alam yang dilalui manusia, yang disinggahi manusia. Alam yang paling menakutkan onrong engkai kami nama paka tahu-tahu itu alam barzah. Nasabah magai, nasabah pureki si bawa keluarga ta, si pamase-mase ki si bawa salusurta, engkaki di alam barzah dalam keadaan di nafada akulina. Kudi cili-cili di pasuru tomatipuan tabe, masya Allah. Tanya pa idi melok monro nasamana idi ketahu-tahu. Sehingga engkau mapaham makada alam yang paling menakutkan adalah alam barzah. Nekia engkau to saisana atau mapaham makada tania alam barzah yang menakutkan. Tania alam barzah yang engkau mapikir tahu-tahu. Nekia alam akhirat. Nasaba aku niro monro isengi onrot tak menenungan. Apakah kita akan berakhir dengan kebahagiaan ataukah kita akan berakhir dengan penyesalan? Sehingga maka dari pahamnya maka datangnya alam barzah. Niki alam akhirat. Niki jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau saisana mafaham makada sitongan-tonganna tania alam barzah yang ke mapiki tahu-tahu tania to alam akhirat aga pale sitongan-tonganna alam yang paling menakutkan, alam yang paling mengerikan adalah alam dunia ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nasabah kondisi kita, keadaan tak di alam barzah, keadaan tak di alam akhirat, itu tergantung bagaimana kita menjalani alam dunia. Aku ni monro akulino wedding mencaji ukuran, mencaji pasabaran, apakah kita akan bersedih, akan berduka, ataukah akan berbahagia di alam barzah dan alam akhirat. Itu tergantung amalan kita di dunia. Sehingga narampai sesa pendapat makada sebenarnya alam dunia lah yang merupakan alam yang paling menakutkan, yang paling harus kita wanti-wanti, yang paling harus kita pikirkan. Ipakasinya memang ni aleta di alam dunia, nasabah alam barzah, alam akhirat. Apakah kita berakhir dengan penyesalan ataukah berakhir dengan kebahagiaan? Tergantung amalan kita di alam dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, narampian regurutta makada sitongan-tonganna iya amat dengan ini pangaja tempat bicara, pangaja tempat bicara. Neekia nariko engka tahu mulai pangaja tempat bicara nade mupa na encet tepuk na majapuna masalah tu tepuk. Iya.
Jadi masalah tepuk nasihat di rupa tahu mereka mulai amatengan na de na encet tepuk na tahu na lori pang Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ya, jadi ceramah ke budi magampang muah kumatakoni tudang merengkali ngasem-seme malibadi kundri ya. Kumasem-seme ni yusim tu makadaw matakoni ibu pahan itu mereka iro-yoloi tudah kalukui ya. Biko tudang nakalukui ko tudangi pura matandre kanan matandre kiri au upajeni ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ternyata nasingan riguruta yero idi rupa tawe nari kulli sukiri farmasena fang Allah Ta'ala. Utamanya kalau kita berada di dalam alam akhirat, engkamana ki masa sekali mana duan rupa sesekali na rupa tahu kesari mundur engka tahu masa sekali nasabak de napasokui pakasiwianna lori fang Allah Ta'ala. Engka tahu masa sekali nasabak de memang nafigo i parentah na fang Allah Ta'ala ya. Jadi dua sesekali nah. Saya sedikit dulu ke bulan Rajab, nasabah ular raja imako ko ibu pak nakot tama ular raja ang kasih perlodonan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya makasinge ya cuiri ya. Jadi ko tama ular raja puan nasunakan Nabi ta ang kaki marlodoan makada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Puang tapak barakah kenga ular raja dan nya Sya'ban dan nya tapaletu lalu kali ular Ramalan ya. Jadi sahabat macawi Ramalan bupa iro kasih pematoku maupun raya secara khusus ku engka mofa kalata ya nasabak macawi Ramalan separeng ngarang iki engka lalu ki suluri gati iya nako engka ragu-ragu makada syagam nirokal lagu iya dua ga telu figa ya kudai sebilana makada dua ga telu figa tapi yang ngicede tale megai iya kita buang yang dua dan kita yakini menjadi tiga sare pamang idena kurang nasabah wajib ya masa sekali motoki matur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu lanjut ya lanjut ate mungkin ko coki budi nasabah ko coki itu sudah orang kelingan lebih becoko yang bicara alhamdulillah magati dipajai. Jamaah tas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesekali yang pertama sesekali nasabak de napasukui pakasiwian arifang Allah Ta'ala. Ini tergambar pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iriasengi Sya'ban ya mabiasan yang kelinga apalagi ini malam takziah yang ketiga mulai kapan kena pura rampai ne ekia iro decengi iro rampe decengi ditujun na mata poede na magaga ifakuli kuling nasabak kami nang ifakulingi kami nang manci pangaja ilo di mata poe. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iro sahabat Nabi tak Sya'ban tomati nulu mak berejama iya ko mak berejama imat tentu umrunna jarang iro Sya'ban asale umrunna selalu pada tempat yang sama sehingga engkan yang kasih waktu urai Nabi ta masampaja subuh Nabi ta kuhore masampaja wajib giling nita sahabat sambil berzikir na itai ondrona Sya'ban
di igaga Sya'ban. Sahabat lainnya mondroi sehingga makutana Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dai sahabat tegi lo ke Sya'ban. Ternyata engkau sahabat mampir berita maka dah Sya'ban lisu di pamasena pang Allah Ta'ala mati kasih Sya'ban sehingga Nabi tak pura masam panjang pura masih kiri perintahnya sahabat maka dah sahabat tasilong ka falik tasilong ka buka bolana Sya'ban. Kita ingin bertakziah ya. Barangkai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bulan Sya'ban Yemani naletu Nabi si bawa sahabatna kira-kira mutama mandi waktu duha pura masa panjang Nabi pura masyikri nalau di bulan Sya'ban Yemani naletu tamak mandi waktu duha kurang lebih macawe sejang nalalengnya Nabi bulan Sya'ban. Padahal Sya'ban waktuna tu di nengka kiamat maka deki jaralad nasarai beri jamaah. Tu lima beri jamaah sebab Nabi tak ternyata bolana masya Allah kurang lebih macawe sejang yang laleng. Jadi waktuna letu Nabi sallallahu alaihi wasallam seruntu ibadana Sya'ban. Ya Rasulullah, ya rawiseng ya lakeku Sya'ban. Tau makasih bira jamakna, tau makasih sifatna, makasih ampe kedona. Ni kia magai, wattunna sakaratul maut, wattunna melok mate, saman Nabi tamasa sekali. Engka telur reka dan apa puli-puli. Yang pertama maka ada Sya'ban bendengnya iman. Yang kedua benengnya ia mabarue. Yang keempat, yang ketiga benengnya mabila mufah. Masa sekali Sya'ban. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nabali Nabi sallallahu alaihi wasallam maka fulana benena Sya'ban sitongan-tongan na erola kaita watunna sakaratul maut rifitanni fola rifang Allah Ta'ala waselena gau-gauna waselena decenna magana kada Sya'ban benengnya yemaneng nasaba pura nang kasewa waktu Sya'ban melo iman re riwatunna melo na timpu rotina engke kasih to kasih asik keto itanga na bolana malupu gangkan na Sya'ban na bagi dua rotina na bagi dua to isusunna may napa nandre si bawa to kasih asik rifitangi pola rifang Allah Ta'ala apalana ya rupa sidakana naita Sya'ban maka dawe puang bendenge wisanya maka da makoi kesinna pamalakna bendenge wisanya maka da makoi egana pamalakna maka da Sya'ban bendenge yemaneng bendenge wak baryamaneng rotiku yemaneng bendenge wak baryamaneng susuku yemaneng nulle makasi pihak na ye utarima. Jadi bendenge yemaneng betuana epuang seandainya wisanya makoi kesinna pamalakna pasidekaku wak baryamana rotiko baryamana susuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua maka ada Sya'ban benenge yema barue. Ternyata maka Nabi sallallahu alaihi wasallam engkanang kasewatu iro lakita Sya'ban engkai malaler masiji lau masam paja subri waktu kece patengalalan engka naita to kasihasi makece to fakir yang makece sehingga nasabak dua lapi mantelna nalai mantelna yang malonge kemudian nasalimuti yero to kasihasi gangkanna waktu namanya lo mate rifitangi pole rifang Allah Ta'ala apalanna yero pasidekana mak beremantel sehingga maka di Sya'ban
benengi ye mabarui. Betuanna ya Allah, seandainya saya tahu begini, begitu besar pahalanya, seandainya usang yang makui kesina pamalana puang, benengi ye mabarui wak beriang. Tanya yang malongi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makada Sya'ban bendengnya mabila mufa. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam makada ira kita Sya'ban wattuna mila masrangnya wana sibau tubunna rifitangi pula rifang Allah taala apalanna malaleng lori masjid. Sedi aka ajena dan pengi dosana. Dua aka ajena di pataraka darajana. Nakasi aja na dan bagi sedosana, nakasi taraka darajana sehingga utuna melo mate na ita apalan na yero sehingga maka da puang bendengnya mabela mupa betuana ada puang bendengnya bisa maka da makwa kesina pamalena bendengnya wedding mabela mupa bola aku boleh di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesekali yang pertama, sesekali nasabah de ipasukui turusi perintah nafang Allah taala. Ibu lanjut ya, tutup pegang mateko, tutup pegang cakurudu, tutup pegang agak ya. Yang kedua ibu pak, sesekali nasabah de memeto napego perintah nafang Allah taala. Ini bahaya. Asabana rampe Allah taala risida amal bina makadana Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Ramadu tawir yasri munri merilori fang Allah taala Rabbana puang absarna makita na puang wa sami'na marengkilingatona puang farji'na na'mal salihan pali suka Cina kulino pang melo kapego amala saleh inna muqinun nasabak mako ke pamatampo na puang ya. Jadi yana sesak kalian atau de na pasok debe na pogoi de na terusi perintah na pang Allah taala melo i marilori pang Allah taala nasabak melo ni mareng kalinga makita toni puang tapali suki kasih cila di nampang melo kipego amala soleh na ekia de nagagal lisu rawatui sesekalena tahu ide na turusi perintah pang Allah taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasabak masa sekali mana tahu jadi sare kombangi kodiki masa sekali to dan napodo sesekali ta pada mo sesekali na Sya'ban. Jangan sampai sesekali ta pada sesekali na dendre narampi mo taala do karam lebih melo lisu cina rilino pego amala saleh na ke dia gagal lisu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lampe-lampe ni kapan? Pagi tu Bu. Lanjut. Pengemuan. Ya, orang sikit cedek kalau mau pergi. Itu berapa Pak? Melolis tu. Cedek pi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian narampi yang reguruta makada ye atau ngetar lebo nasanai pada lebai perlombaan lari, lomba lari tahu telu peserta ya, telu peserta jika yero yang pertama lino, yang kedua rupa tahu, yang ketiga amatengan ya. Maka larinya telu ya, lino monroyolo rufato mundur tengah amatenga mundri nah nih kena sangat reguruta iero rufato na lelungi lino nih kia akele barakena rufato malalulino de gaga pasilengi pada lebai nareko ilelungi bajo-bajota aga batuan
Ira bojo-bojo Pak Bu biasa ku kampungi di sana mega lampu ku tajam pulengi jok ke kiri tatanai engke bojo-bojo tak diolo ya. Jadi koma lalu lino saya diurut tak pada lalu bojo-bojo tak aga betuana pede madir ki lari pade berusaha ki madepe si kotoro direna usahana salaiki betuana ada di pagaga mulai rapi resengelino nasabak narampa Nabi sallallahu alaihi wasallam benengnya engka anak apuna ada punai se di 20 ulawan majepu engker itu makareso paras keringat banting tulang siang dan malam melo ipagenda ibulu ulawan naman jadi telu iya aga betuana di gaga capuna di gaga makukulet tu makukudi pagaga tu mulai rapi resengelino nasabak pada mememi ilalungi bojo-bojo. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rupa tahu malalulino angka tosi rupa tahu ilalu tosi koma tengahnya di mundri neki amat tengahnya si salalino ya tosi amat tengahnya Pak Bu namun ipikko ke jirat tak lari namun ipikko ke aca tak lebih musti narapi betuan na ada engka ki patengang sibuk lalu nyelinota tengara laloi giling-gilit tajin hari mundur nasabah engka ambang amat tengah macawe naik dek gaga bubur pas sadia betuan na ada dek nama gaga to lalu lino gili-gili kini mundur betuan na asam pajak muaki ijamali nota asam ke muaki ijamali nota asam pajak muaki ijamali nota apuasa muaki ijamali nota pada cengemoi asumurta pada tarifan caji nasabah irolinoi dek yulir rafi amat tengah pasti kina rafi. Jamaah tas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu perlu nih yang kena itu sudah kaluku yang kena itu sudah kaluku dilang orang matan kanan matan kiri cowok ni kapan cowok ni cedek mana balik cedek mana kan Nabi sallallahu alaihi wasallam si tongan na rupa tawe mega matindro jadi rita rupa tawe joka rita mandre rita macawa maka dia Nabi tak tongan na matindro mega matindro iya pamatuk nama seding narekot tama ni calorik na kuburu maka dawe mati tonga pale tahun mega makropa betul na ada matindro mega rupa tahu kumengkalingai patampa agama samana matindro betul na samana katulu-tulu mi bawa iya ko engkar ramping yang sempadang samana katulu-tulu menjadi mimpi saja di rampengan ini perintah Allah Ta'ala seperti mimpi saja dia gagat tamak kuatinna pada sisa tomatin mereka tulu-tulu bawa ia memang tu nama seding naraku engke ni cerir naku burui makadawi ternyata mati tonga kipade ternyata lecce ombotonga kipade. Jamaah atas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala asal sudah malam ketiga ini nih narampingin ki ustaz tak madioloe itu si mel orang kaya maka dato si ka namoni malaika non nori palawangan tak mabiri pangaja narikotennya di musahai pada jengi atita pada jengi tepuk tak makuragangi aleta melok matur di Allah Ta'ala di tuyule matur ya aja na nami ganaran kay ustase tapi ko engker atita makuragangi tepuk tak makaresungan amalata insyaallah namuni anak bicu mabere pangaja mutamatur atita
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh kapang sikonyero urapi pada tu keki lelana yawanie milo adam pe kamar aja dan ko ke ada ku tanpa salah ko ke decenna majepu ro decenge decepole menturi Allah taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Narekona poleki udani sayang ka erlabu kembali sayang kiri gula calae untuk segala lupa kelupue nato serunturi onde-onde. Untuk yang kedua kalinya kemudian tension tamaneng kita bacakan surah Al-Fatih kepada Al-Farhum Muhammad Asri Penapodo Iru apalan na baca Fatihata penting sabana sabari jadang pengi dosa na polari Allah Ta'ala dan engkar pasti bawa palawangan na atana pudimna Allah Ta'ala ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya, paling terakhir Bu Pak, rekuli sukimaturi bolata angkaki macam-macaming maka sikesing kita tapata macantik-cantik kita tapata ajak lalu nda angkaki tegoja nasabak ku pegok kija tasolang ya cantik kata rekuli sukiri bolata angkaki macam-macaming taita tapata makonjak-konjak kita tapata ajak lalu tu nda angkaki tegoja nasabak ku makonjak tapata pegok toki ja majepu ini untuk pada pungang ijai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.